abazaani aba barumwa bojo n'abica birukanje abari kuguruka hamwe n'abakurikira batoorana bwa nyuma yo gukora kurungi mu mpaka za Sheema district erizoba ukore ko mutindo gwo kubasa kujwekera ha rurengo rw'ihanga. Yes, continue. The boys Egdio Muchunguza chairman w'Emizaano bwa Sheema district yagira ngo abazaani aba batoorana nibija kujwekera kurungi habwo kuba bayore ko mutindo gw'amani okusinga habwo umwaka uguhwire. Basically team yitu atorana ninungi kusinga yimo kugwahwire kandi mo kugwahwire kutwagitwire ikakoraje munonga arurengo rw'ihanga ryona mwe nimpamya ngo egitimo kunkugire buko kwita yimo kugwahwire bona arurengo rw'ihanga ryona nsakoraje nsakwijana no bonera rwinji munonga abo kuba abana bari mutindo gwahiguru ba trainingire kandi umutindo twarangwe yunjire. Abatoorana nabo bayore ko bwese je kuba rwisha gukora kurungi okayana n'emidara ha rurengo rw'ihanga. Expectinga kuba nitwazaje kurebekana yongera hamana n'abanikora uko muguruka kwiruka kati n'umukwiruke biringo expectinga gukora namani kongera n'akora improving academics biza kumza mumba singe na national level na nom discuss njaga kamba singe tina ransinge nja kubarita la board meda kana inza ku making sure ngika nationals na discipline na representing Sheema yitu yagumane yagayaga. Impaka za Sheema district zahanurwa mu za zone 2 iri mu zone A hamwe na zone B kandi zone A mu Kibingo Girls Kitagata Secondary School Busubo Secondary School na Gand niyo yasinge bukopo byombere cyaboje na cyabishiki kandi aba bahebwe bukopo hagati yo kujaguza. Abandi bakora kurungi bahebwa amabaruha n'ingashi certificates kandi mu college yona yakorwa denitsi turyamurebura umukuru w'abakuru w'amashomera habwe cyanga cya Ankore. And one of the most important things in that curriculum is developing generic skills, and you can develop your generic skills better when you are a sportsman or a sports lady. Abga TV West and Aloysius Byamukama.